short unit. ما در دست دکتر بودن گس نیستن میسودن وقتی پراورکا وقتی جراحی میرفتن بدنسا همه کارشون بود میکردن میومدن گس نیستن خلاص تو دا اینا ای هندوستان اومدیم قطعی همین دخترچان در اون نوارای پیشینه دیده بودیم که ما همین جراحی بوده بودیم. نوارا با تماشا کنین پرا اومدن پدریزه فقط یه لایک کامنتر رو دریغ ندارین نوارا بعد صبح برای رفقتون پدلیت سکنیم هر چیزی که هست در کامنتر باز میگم که در حق خواهرچه عزیز دعاگو باشن که مرکز خدمترسانی زیارتشاب طول یک چند وقت می شود که توابت گیمرید را بهر میزبانان خود کشاده اعلام کرده است. شخصانی که در مسکو و مسکوسکی اوبلاست می باشند می توانند که به سراغ ما انا همون دکان خاکسارانه تاجیکانه ان شاء الله مراجعت کنند برای توابت گیمرید. توابت گیمرید وابسته از حالت بیمار بوده از 4 تا 8 ساعت دوام می دهد و با داروهای گیاهی که از کتاب ابو علی ابن سینا گرفته شده است توابت کرده می شود. چون همیشگی برای توابت گیمرید حجامه و دریافت کردن داروهای گیاهی به دکان خاکسارانه ما تشریف آورید. تنتان سعادت باشه. He is a 12-year-old girl with urinary incontinence since birth because of very short urethra. Examination showed the urethra was hardly 5 millimeter in length, which was directly opening into the perineum, which was causing urinary incontinence. She has undergone a urethral lengthening procedure. It has been almost 3 weeks now. She still has, after removal of catheter, urinary incontinence. So we will wait for around 6 months time for the edema to subside, stitches to dissolve, and we will re-evaluate her in around 6 months time and decide further course of action depending upon what we achieve at the end of 6 months. تو دا سلام علیکم برادران. ما انیهان سلام داریم در هندوستان در بردنسای به همراه این دکتر وقتی این راج دکتر در اینجا هست و این دکتر چون آورده فهمید درس کردیم هر ریزولتات همینجا بشید که همینجا میگن که 6 ماه بعد این دکترچه سود میشه خیلی انشاءالله که بهبودی هستن میگن 6 ماه سود میشه. از رحمت اونایی که ما رو دستگیری کردن از رحمت که رحیم از رحمت که رضوانی که ما رو دستگیری کردن به همینجا بودن آن دکترچه ما اپراسیون کردن انشاءالله که بهبودی هستن که 6 ماه میگن که بعد 6 ماه سود میشه میکفتن به کامپیس به ارگونچی میگن از رحمت السلام علیکم دوستان و هواداران سونای رحیم پروداکشن. دوستان عزیز دعا میکنم که یک روز خوب و بهترین داشته باشید. الحمدلله یک خبری خوش با همین هر یک کدام شما میرسانم اوید خواهرچه عزیز ما که برای سلامتیش طول 20 چند روز یک ماه دلکه در بالنسای هندوستان بود. دوستان عزیز میدونه که خواهرچه برای سلامتیش رفتگی بود. الحمدلله ما گفته بودیم که دو تا شلنگ و شلنگ بگیرن معلوم میشود شلنگ گرفتن نه با تاجیکستان اومدن گارانتی ارجودگی که بعد 6 ماه دیگر برای خود نه پامپس لازم میشه نه یگان چیز دیگر. به همین خاطر چقدر که در نوار پدر عزیز گپ زد وراچ که گپ زد ای هندوستان از اون سبب ما کانتر مشکلات نتونستیم رفته ایرپورت. ان شاء الله روزهای نزدیک ما میریم از نزدیک همراه پدر عزیز خواهر عزیز صحبت میکنیم پرا گپ میزنیم همش طول 10 مینوت میشه 15 مینوت 20 مینوت میشه برای شما 100% گپ میزنیم. دوستان عزیز که اصل کار چی کم بود یا بود چی مشکلی بود چی چیزایی بود که برای شما گپ زنیم. چون ما همراه پدر در تماس شدیم صحبت کردیم گفت الحمدلله صحت سلامت آمدیم در نوار شما بودین که ایرپورت
бародарои падари азиз хеш таборо хоҳарчаи азиз пешвозгирӣ омаданд. умеди ягонаи мо ҳиндустон буд. алҳамдулилло дар дили на падар мемонад на модар рафт, ҳама чиз аз ҷониби аллоҳ мешавад. гарантия гуфтагиян дар чини 6 моҳ оҳиста оҳиста мега хча барқарор мекунад ҷароҳӣ кардагӣ, яъне як бора не. ба ҳамин хотир дӯстони азиз ҳамроҳи хучона намо арпи духтаре ки рафтагӣ буд ҳар моҳ мияд тоҷикистон, мо дар тамосем бо ҳар чизе ки шава барои шумо пешниҳод мекунем. дӯстони азиз ҳар коре ки мекунем такия ба худои меҳрабон мекунем, чунки банда сабаб мешава. ҳаст корое ки аз ҳама хубу беҳтар чия дӯстони азиз ки якдигарфаҳмие ки мо кардем. имрӯз ина хоҳар рафтаг омад ҳамроҳи падари азиз. бисёриаш гуфтанд ки намешавад модар бурава ба кадом хотир модар нарафт ки модар фарзандои хурд дошт дар иҷа, падар беҳтарин шахсият буд дар оҷа. падар фақат корш ҳамроҳш истодан буд, дигар кор ҳама дар дасти духтуро буданд. гасниста меистодан вақти проверка, вақти ҷароӣ мерафтан балинса ҳамаи коршона буд мекарданд, меомадан гасниста хулас шояд ки мушкилиҳое буд, камудиҳое буд, ҳамаша иншалло падар дар навор гап мезанад. фақат имрӯз ман хостам ки хушхабара ба сами ҳар якадоми шумо супорем ки алҳамдулилло падар соқ саломат омадан ҳамроҳи модари азиз, ҳамроҳи хоҳарчаи азиз ва шумо худтон шоҳиди ҳол шудед ки чӣ хел пирӯзида. ба ҳамин хотир навора бо тамошо кунед пра омадани падари азиза. фақат я лайк комментария дареғ надоред, навора ба дӯстон ба рафиқатон падалица кунем. ҳар чизе ки ҳаст дар комментария боз мегӯм ки дар ҳаққи хоҳарчаи азиз дуогӯ бошанд ки ба як умеди калон рафт, ба як умеди рафт ки бовар кунед ин ҳам охирон умед барои хоҳарчаи азиз буд, дигар вариант барои мо нестай. иншалло умед дорем ки аи вариант хоҳарчаи мо бо хоси худои меҳрабон шифо меёбад. фақат ай шумо дастгири комментариёро хоҳарро хоҳарча мехонад, ба ҳамин хотир суханои нек бинависед, суханои бинависед ки хоҳар, падар ва модари азиз дилшикаста нашавад. як дуои шумо сабаб мешавад иншалло ки шифо аз ҷониби аллоҳ. фақат мо бандаҳо бояд шукргузор бошем, шукрона кунем ба ҳамаш. ба ҳамин хотир бисёре менависед ки ҳиндустон намешавад, хеле мешавад, хеле мешавад. дигар мо вариант надоштем, на россия, на эрон, на дигар ҷо. ягона варианти мо ҳиндустон буд. аллакай варианта кардем, фақат интизор мешем. фақат ҳозир нияти бада кардан дар кор нест, нияти нека кардан дар кор. хай ҳар чизе ки шава бо мо қатъи хоҳарча, қатъи падари азиз дар тамосем, бо навора барои шумо пешниҳод мекунем. ассалому алайкум бародарони аҳли ислом ва муҳоҷирони муҳтарам. мо ина ай ҳиндустон омадем, қатъи ҳам духтарчаам дар он наварои пешина дида будем ки мо ҳамина ҷарроҳӣ бурда будем ба ҳиндустон. ина худоро шукр ки мо гаштем омадем. хай иншоалло ки созай хел соз шидагӣ нестая, духтуро чӣ додагиян ки тавбат мекунанд, соз мешавад. 6 моҳда чичени 6 моҳда соз мешавад. иншоалло соз мешавад.